Hari imvugo za Perezida Burundi Ndayishimiye zimaze iminsi zumvikana ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ngurukanabumenyi nk'uko abarundi babivuga, zigaragaza ko Ndayishimiye adashaka ko igisebo ingabo za leta ya Kongo n'abazifasha bafite kubwo gutsindwa na M23 kijya no ku gihugu cye cy'u Burundi nk'igifiteyo ingabo. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru BBC, umunyamakuru yamubajije uko yakira gutsindwa kwa buri munsi ku ngabo ze zihanganye na M23 n'uburyo M23 bafatana ibice byinshi birimo n'imijyi ikomeye. Maze Ndayishimiye avuga ko nubwo ingabo ze ziri mu mirwano kandi M23 ikabafatana ibice byinshi birimo n'imijyi ikomeye, ibyo Burundi butabibazwa kuko bwagiye gufasha. Mu magambo ye ubona ariko harimo amasoni, yagize ati Uburundi bwagiye gufasha leta ya Kongo. Kongo niyo yobazwa kubera iki baguma bafata ibisagara. Uburundi n'umufasha, umufasha si wabazwa. Urumva rero leta ya Kongo niyo yobazwa uko ibisagara biguma bifatwa kandi n'Uburundi buriyo. Uburundi bwagiye gufasha leta ya Kongo. Kongo niyo yobazwa kubera iki baguma bafata ibisagara. Uburundi n'umufasha, umufasha si wabazwa. Hashingiwe ku masezerano yashyizweho umukono muri Kanama 2023, Burundi bwohereje mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ingabo zirenga ibihumbi 10 zo gufasha leta ya Kongo kurwanya M23 yasatiraga imijyi ya Sake na Goma. Abarwanyi ba M23 bakomeje gufata ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru na nyuma y'aho ingabo z'u Burundi zinjiye muri iyi ntambara, ndetse zingabo banazirukanye muri iyi ntara yose mu kwezi kwa mbere 2025. Gufata umujyi wa Minova muri Kivu y'Amajyepfo byatumye M23 itagorwa cyane no gufata umujyi wa Goma na Sake, kuko ingabo z'u Burundi zamaze kuyabangira ingata zihunga imirwano. Uyu mutwe rero usigara uhangana n'ingabo za leta ya Kongo, FDLR, Wazalendo, abacanshuro n'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC. Ubwo Goma yafatwaga, ingabo z'u Burundi n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo zazavuye muri Kivu y'Amajyaruguru zarahiriye kurinda umujyi wa Bukavu n'ahandi hahegereye, ariko nabwo M23 yabasanzeyo ihafata ibice muri Gashyantare 2025. Kuva 2023 kugeza mu kwezi kwa kabiri 2025, Burundi bwari bumaze kohereza muri Kongo abasirikare barenga ibihumbi 10 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Bamwe bafashwe mpiri, abandi baricwa, abandi barahunga. Mu bahunze rero harimo abafungiwe i Bujumbura bazira kwigumura kuba bakuriye no guhunga urugamba. Mu kiganiro na BBC, Ndayishimiye yasobanuye ko yafashe icyemezo cyo gufasha leta ya Kongo kubera ko ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC zari zanze kurwanya M23. Yagize ati twe twarumvikanye ko haba ihagarikwa ry'intambara kandi ko hagize umutwe w'ubura intambara duhita tuwutera. Uburundi aho bwari buherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo twarabikoze, ariko M23 yubuye imirwano abari muri Kivu y'Amajyaruguru ntacyo bakoze. Abakuru b'ibihugu bya EAC barimo Yoweri Kaguta Museveni na Dr William Ruto wa Kenya bari baroheje ingabo mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Basobanuye ko zitari zishinzwe kurwanya M23, ahubwo ko zagombaga kujya zitambika impande zishyamiranye kugira ngo ibiganiro bibe mu mwuka mwiza. Ibi byashimangiwe n'abari abayobozi b'izi ngabo, General Major Jeff Nyaga na General Major Alfaxade Muturi Kiyugu, bagaragaje ko bari barashoboye kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, kuko ibice byari byarafashwe na M23 aribo babigenzuraga nyuma y'uko M23 ibarekuriye. Ndayishimiye wemera ko M23 yambuye ingabo z'u Burundi n'iza Kongo ibice byinshi, yasobanuye ko amasezerano y'ubufatanye ibihugu byombi byagiranye bumvikanye ko abanyekongo aribo bagomba kugira uruhare runini muri iyi ntambara. Yagize ati turi mu masezerano yo gufashanya mu by'umutekano, ariko twagiye gufasha. Igikorwa nyamukuru ni cy'igisirikare cya Kongo. Twajyanye abasirikare bake bo gufasha kuko abandi dukeneye ko bakomeza kurinda umutekano w'igihugu, abandi bari mu bundi butumwa butandukanye. Perezida Burundi Ndayishimiye Neva yasobanuye ko kubw'iyi mpamvu Burundi budakwiye kubazwa impamvu abarwanyi ba M23 bakomeza gufata ibice byinshi. Ati rero kuba M23 ikomeza kwigarura utundi duce ntibyabazwa twebwe. Ndayishimiye yagaragaje ko mu gihe leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo bari bakomeje gutsindwa iyi ntambara na M23, yasabye Perezida Tshisekedi kugirana ibiganiro bitaziguye n'abafite uruhare muri iyi ntambara kugira ngo bashakire hamwe igisubizo. Ubwo Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi byagiranaga amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare, Ndayishimiye yishyuye miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika. Buri musirikare w'u Burundi yari kuzajya ahembwa amadolari atari munsi y'ibihumbi 5, ariko abenshi bakomeje guhabwa umushahara usanzwe nk'abakorera mu gihugu cyabo. Mu minsi ishize nabwo Perezida Ndayishimiye Neva yumvikanye avuga ko ngo abarundi batazapfa nk'abanyekongo. Yashaka kuvuga ko Uburundi bufite igisirikare gikomeye, nubwo hari abibajije uko abasoda b'u Burundi batigaragaza muri Kongo niba koko bakomeye. Yabivugiye muri komine ya Bugabira mu Burundi, yabivugiye muri komine Bugabira mu gihugu cy'u Burundi, aho yavuze ko nta murundi uzapfa nk'abanyekongo. Ati abantu bagapfa nk'impene barebera koko.
ipu nyamara imibare n'ubusesenguzi ku ntambara ibera muri Kongo bwakunze kugaragaza ko abarundi baza ku mwanya wa kabiri mu bagwa muri iyi mirwano mu basirikare bo mu ihuriro rifasha ingabo za leta ya Kongo nyuma ya wazalendo. Ikinyamakuru igihe.com kuri 25 Werurwe 2025 cyanditse ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Faci yoherereje ubutumwa mugenzi we Evariste Ndayishimiye uyobora Burundi, bwatwaye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba Wegina. Therese Kayikwamba Wegina yakiriwe mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri wa 25 Werurwe 2025. Ntabwo ibiro bya Perezida w'u Burundi byasobanuye ibikubiye mu butumwa Ndayishimiye yohererejwe na mugenzi we Tshisekedi. Ikizwi nuko ibihugu byombi bisanzwe bifitanye umubano ukomeye muri iyi minsi ndetse n'ubufatanye mu kurwanya umutwe wa M23 mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ubufatanye bushingiye ku masezerano mu bya gisirikare ibihugu byombi byagiranye muri Kanama 2023 bwashimangiye umubano ukomeye bifitanye kuva Ndayishimiye yajya ku butegetsi muri Kamena 2020, ndetse muri iyi minsi bari guterwa ingabo mu bitugu na leta y'Ububiligi ishaka ko batera igihugu cy'u Rwanda. Gusa ubu bufatanye nta musaruro ufatika bwatanze kuko abarwanyi ba M23 batsinze ingabo z'ibihugu byombi mu rugamba rwabereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo kugeza n'uyu munsi. Igihe gitangaza ko Ndayishimiye ari umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC yagambana abakuru b'ibihugu bigize umuryango ubwo muri 2022 bemeranyaga kohereza mu burasirazuba bwa Kongo umutwe w'ingabo EACRF z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC kugira ngo ugenzure ishyirwa mu bikorwa n'icyemezo cyo guhagarika imirwano. Zinashyiraho urubuga rutaberamo imirwano, intambwe nziza ari kuganisha ku biganiro bigamije gushaka igisubizo kirambye cya politike cyahagarika intambara burundu. Muri Kanama 2023 Perezida Ndayishimiye yagiranye na Tshisekedi amasezerano y'ibanga y'ubufatanye mu bya gisirikare yohereza ingabo zirenga 12,000 zo kurwanya umutwe wa M23. Ahangaha ngo bagomba gukorera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Tshisekedi yamwishyuye miliyoni 2 z'amadolari nk'igihembo. Mu mwaka ushize abasirikare b'u Burundi babarirwa mu magana biciwe muri Kivu y'Amajyaruguru biteza umwuka mubi mu banyapolitike n'abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe kandi bari kugerageza guhoza amarira y'ababuriye ababo muri iyi ntambara. U Burundi bwijanditsemo icyemezo bwite cya Ndayishimiye cyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo cyatewe cyane n'ingengabitekerezo kwanga abatutsi ahuriyeho na Tshisekedi na FDLR. Raporo zitandukanye na societe civile n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu zemeza ko ingabo z'u Burundi, wazalendo, ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo na FDLR byishe abanyekongo batutsi muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo nk'uko ikinyamakuru igihe kibitangaza. Ubwo yoherezaga ingabo z'u Burundi nk'abacanshuro kugira ngo zifashe leta Tshisekedi gutoteza abantu bayo, Ndayishimiye yizeraga ko azasubiza inyuma M23 byoroshye, yirengagije ko abarwanyi ba M23 barwanira kuba mu gihugu cyabo n'uburenganzira abimwa na leta. Ndayishimiye yohereje batayo 19 mu burasirazuba bwa Kongo, ariko yananiwe guhagarika inzozi mbi za Tshisekedi. Ahubwo kuviza ingabo z'u Burundi zagera muri Kongo zashinjwe kwica abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo nyuma gutsindwa muri Kivu y'Amajyaruguru, aho bifatanyije na FDLR gutwika inzu z'abanyekongo batutsi, barasa inka zabo, banasahura imitungo yabo n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa bakoreye abo mu bwoko bw'abatutsi. Hashize igihe abasesenguzi bya politike bavuga yuko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akwiye gushyira ubwenge ku gihe agakura ingabo ze muri Kongo kuko amasezerano y'ubufatanye mu gisirikare yagiranye na Tshisekedi ntacyo ari kugeraho, kandi abasirikare be bishwe ku bwinshi, yewe n'imibereho n'ubukungu mu gihugu cye biri kujya habi cyane. Nyuma yo gufunga imipaka y'igihugu cye n'u Rwanda, abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC na SADC bagaragaje ko amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo azakemurwa gusa n'ibiganiro bya politike kurusha abantu nka Ndayishimiye bakomeza gushaka gukoresha imbunda. Nk'uko bigaragara muri iyi ntambara ihanganishije guverinoma ya Kongo na M23, Burundi bwiyemeje gufasha bwivuye inyuma igisirikare cya Kongo kurwanya umutwe wa M23, ndetse bakurikiranye iby'iyi ntambara kuva itangiye kugeza uyu munsi bemeza ko aho imirwano igeze u Burundi intambara bwayigize iyabwo. Ariko se Burundi bwaje bute muri iyi ntambara? Bwaje ryari? Bwaje mu yihe gahunda? Bwakiriwe gute? Bwigaragaza gute muri iyi mirwano? Bwungukiye iki mu gufasha Kongo kurwanya M23? Kuki Burundi bwibazwaho cyane muri iyi ntambara? Ubufatanye bw'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo mu mirwano bahanganyemo na M23 bwarigaragaje, nubwo hari n'abandi batanze umusanzu wabo ngo guverinoma ya Kongo itsinsure M23 ariko bikanga bikananirana. Ubundi ingabo z'u Burundi zageze muri Kongo muri Kamena 2022. Icyo gihe zari kumwe n'izindi za EAC, ni ukuvuga iza EACRF igizwe n'abasirikare bava mu Burundi, Uganda, Kenya, Sudani y'Epfo. 2023 mu Gushyingo ingabo za EAC zoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro kugira ngo kandi na M23 ive mu bice yafashe, ariko na leta ya Kongo yubahirize ibyisabwa, ndetse M23 zana kurekura bimwe mu bice yari yarafashe inzira y'amahoro iboneke, ariko n'ubundi leta ya Kongo ntiyabyumva. Ibice M23 vagamo byagenzurwaga n'ingabo z'u Burundi, na cyane ko u Burundi ariko bwari ku ntebe y'ubuyobozi bwa EAC. Mu mpera za 2023 nyuma y'uko Perezida Tshisekedi akomeje kwikoma ingabo za EAC
ko zitamufasha guhashya M23 ahanganye nayo. EAC yatangaje ko itazakomeza ubutumwa yajemo bw'amahoro n'umutekano kandi ko Perezida Tshisekedi atifuza ko bwakomeza. Kuva ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12 2023 nibwo twatangiye kumva ko ingabo z'umuryango Afurika y'Uburasirazuba EAC zatangiye kuva mu butumwa zari zarohejwemo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwanze kuzongerera manda. Ni ikimezo cyafashwe nyuma y'igihe umutwe wa M23 usubukuye imirwano kuko ushinja leta ya Kongo kudashyira mu bikorwa ibyo bemeranyije. Nyuma y'ibyo rero bisa naho ingabo z'Uburundi zitigeze zivana ikirenge ku butaka bwa Kongo. Izi ngabo zakomeje kumvikana ariko mu buryo buteruye, ahubwo bikavuga ko zihari muri gahunda yo kurwanya imitwe itwara gisirikare irwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Kugeza ubwo mu ntangiriro za 2024 amakamyo yuzuye abazwa.urumva yatangiye kwisuka ku butaka bwa Kongo kandi zikagaragara mu mirwano na M23. Iki gihe imirwano yahise inafata indi ntera. M23 isubije ibice byose yari yareguriye EAC birimo Rumangabo, Rugari, Canzu, Runyoni, Cengerero n'ahandi. Amakuru avuga yuko nyuma y'ibya EAC Tshisekedi na Ndayishimiye bakoze amasezerano ku giti cyabo yemerera Perezida Neva kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo mu kurwanya M23. Kuva kandi izi ngabo zigeze ku butaka bwa Kongo zavuzweho gukorana n'imitwe itwara gisirikare nka Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR isanzwe izwiho guhungabanya umutekano w'abaturage. Reka ariko ibyo tube tubiretse tujye mu rugamba noneho. Mu gihe M23 irimo yogoga ibice ibyambura ingabo za leta ya Kongo umunsi ku wundi, nibwo ingabo z'Uburundi zahawe kurinda igice cy'ubutunzi gikomeye cyane ikirombe cy'amabuye y'agaciro cya Rubaya, ndetse banakora ibirindiro byinshi muri teritwari ya Masisi na Karehe. Ari naho ingabo z'Uburundi zahuye n'akaga gakomeye cyane ku buryo zitazibagirwa iby'intambara bahanganyemo na M23. Hagati mu mwaka 2024 mu mirwano ikomeye yabereye i Masisi hapfuye abarundi n'akarundi kuko iyi Rubaya batayimazemo na kabiri. Abasirikare b'Abarundi bakubitiwe Rubaya bahava batareba inyuma n'imbere, bamburwa Gasake, Murambi, Ngungu, muri make uduce tugera muri 5 batwambuye mu gihe kitarenze icyumweru. Ndetse icyo gihe bivuga ko hapfuye abasirikare barenga 200 bo mu ngabo z'Uburundi. Gusa aya makuru igisirikare cy'u Burundi yewe n'umukuru w'igihugu bayeteye utwatsi barayahakana ko bitashoboka ko abasirikare b'u Burundi barenga 200 n'uburyo igisirikare cyabo gikomeye batapfa mu buryo nk'ubu. Ndayishimiye yavuze ko Abarundi batapfa nk'uko Abanyekongo bapfa, yumvikanisha ko igisoda cy'u Burundi kihagazeho. Ariko kandi twigarukiye inyuma, kuva Abarundi M23 birukana Rubayashisha itabona barwanya umuhenerezo bashaka kwisubiza ibyo bice, ariko biranga ahubwo dutangira kumva ngo abasirikare b'Abarundi batorotse urugamba. Amajwi yabo y'agahinda akumvikana ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko bari gupfa nk'udushwiriri kandi batazi impamvu barwana na M23. Abavugaga ko Perezida Ndayishimiye yabagurishije akirira $, kuko banavugaga ko ayo bemererwa batayahabwa, ahubwo bahembwa nk'uko bari basanzwe bahembwa mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Benshi mu banyapolitiki mu Burundi, cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, bagaragaje kenshi ko Ndayishimiye yishoye mu bintu atazi, kurwanya Abanyekongo barwana kurenganzira bwabo no kurengera abicwa, ahubwo agashyigikira uwo mugambi. Hari n'abavuga ko ibyo we n'ishyaka rye ku butegetsi babizi, ahubwo bakora ibyo bazi. Intambara bayishyizemo imbaraga z'umurengera kuko kuri bo ishingiye ku kurwanya umututsi, kandi ibyo babyumva neza. Gukorana na FDLR, gukorana na Wazalendo, gukorana na Mayimayi cyangwa Nyatura n'abandi bose bafite umugambi wo kurwanya umututsi. Kuvira ishyaka ryagera ku butegetsi mu Burundi ryavuzweho gukorana na FDLR n'indi mitwe igendera ku mahame yo kwanga umututsi n'ivanguramoko muri rusange, ndetse kuza mu ntambara ku Burundi. Hari ibihugu bitigeze byakira neza, harimo n'ibyo mu karere hafi ya byose, yaba u Rwanda, Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo. Bose ntibumva uko Burundi bwaciye ruhinga nyuma bukajya gushyigikira Kinshasa kurwanya M23, kandi inzira nta musaruro w'amahoro yatanga. Naho bamwe bahera bavuga ko impamvu z'u Burundi mu kurwana iyi ntambara zitumvikana, usibye gusiga igihugu mu gihombo kirimo no gutakaza abana b'igihugu bakomeje gupfira muri iyi mirwano. Abakurikirana ibibera mu karere k'ibiyaga bigari bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye iyi ntambara ihanganishije M23 n'ingabo za Kongo yayihuje n'amakimbirane igihugu cye gifitanye n'u Rwanda, ku buryo ibintu bikomeye mu Rwanda bira muri burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ingabo ze zimerewe nabi, ariko yumvikana yikwa mu Rwanda ndetse akumvikana nk'ushaka kurushozaho intambara. Perezida Ndayishimiye yongeye kumvikana mu magambo twakwita gashoza ntambara ku Rwanda, ubwo yumvikanaga avuga ko umutwe witwaje intwaro wa Tabara ukorera muri burasirazuba bwa Kongo nutera Bujumbura nabo ingabo ze zahita zitera i Kigali mu Rwanda, kandi Kigali atari kure. Nimwe mu byavugiye mu kiganiro na BBC, aho Perezida Ndayishimiye yavuze ko abizi neza ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi rubinyuje muri Tabara, umutwe bizi ko ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ati turabizi ko u Rwanda ruri kugerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Kongo rubicishije mu mutwe wa Tabara, ariko twebwe turabwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali sikure duciye mu Kirundo. Amagambo ya Perezida Ndayishimiye ku Rwanda ntabwo ari mashya, dore ko ku itariki 11 z'ukwezi kwa 2 2025 ubwo yasuraga abaturage muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo hafi y'umupaka w'u Rwanda, yavuze ko Abarundi biteguye guhangana n'Abanyarwanda. Ati mwebwe mwitegure
ntimugire ubwoba bariya turaziranye mu Bugesera muraziranye kuva ku ngoma y'Cyami ntibigeze batunesha ubuse nibwo badushobora mubibutse muti muzi mu Kirundo aho byavuye. Perezida Ndayishimiye rero yagiye yumvikana ashinja u Rwanda gukorana na Leta itabara ibintu u Rwanda rwahakanye rugasobanura yuko nta ruhuriye n'uyu mutwe wa Leta itabara n'undi wese urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Muri Mutarama 2024 ubwo yaganiraga n'urubyiruko i Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Perezida Ndayishimiye yumvikanye avuga ko azafasha urubyiruko rw'Abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bwabo. Kuri aya magambo mashya rero ya Ndayishimiye, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe abinyujije kuri X yahoze ari Twitter yatangaje ko amagambo ya Ndayishimiye ababaje cyane kuko hari intambwe zatewe mu mubano w'ibihugu byombi u Rwanda n'u Burundi harimo no guhosha intambara y'amagambo. Ati ibyo Perezida w'u Burundi yavuze birababaje cyane ko abayobozi ku rwego rw'ingabo n'ubutasi b'ibihugu byombi bari mu biganiro kandi bemeranyije ko hakenewe guhosha intambara yaba y'amagambo mu rwego rwa gisirikare. Intumwa z'u Rwanda n'iz'u Burundi mu rwego rw'igisirikare n'ubutasi zahuriye mu nama y'ibihugu byombi inshuro zigera kuri 2 zirebera hamwe uko zakemura ibangamiye umutekano wo ku mipaka. Nduhungira yavuze ko aherutse no kuganira na mugenzi we Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi ubwo bari mu nama bahurije muri YASE na SADC ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu 2025 kandi icyo kibazo bacyumva mu murongo umwe. Reka mbashimire cyane tubararikira gukomeza kubagezaho ibiganiro tubategurira. Iyi ni Intsinzi TV, ngende Isaac Neza.